Salfalaval nei fo yaso Samoa le lona lua sfuluiva o te sema lua o lua lima. Ai ole wha o poponga o tala laulitio Polynesia. O le ta ape ai o whai ngā sa o whai lo tātua tunu ule nei vaita wa so malolo mal whaamna tuina o le aso soifua Yesu Kiriso. O whaamawina ai fo ima le sa o whai le tina ia Amanda fua o le FOU pati tafa o salani whale alili le suafa fui maono. Mamoli mau mai le tātou pa anga e so tanga ile suafa fui maono. Lea na whae e ile foi whale o fui maono na o ia o suli o lea lau. O li ima tamaitai o e malanga mai e tunu o e mamao malatou o lo onofo maui Samoa. Ai o le tinaya Amanda lea ua whae e atune ia ile suafa fui maono. O na tua a o lo o tauta uai fo i Samoa ile UFC po le Ultimate Fighting Championship o Mixed Martial Arts le MMA. I Australia malalangi. Ua o se tasio i tu ai ngō fusu anga lawi loa le kelope. Ua o fia tu iai maalo le tina ia fui maono fua le fatu pati tafa o salani fale alili. O le Tafa Brothers e au fiai Justin Ma Jr. E le ngata o la ua o le UFC fighters ai o lo o i tutonu fo o le au fusu o Samoa lo a vea le ingoa o Samoa i le nā fo i ta alonga. O lo no fo ai pef i Australia ma ta aloi lava whaavao malo o lātou tangata Samoa e peo na koleni mai ai. E lo la uso matua ia te rā tafa. Mai le fio anga o muli whanua masātu poitea. Ma le fio anga o salani whale alili le ua whae e il suafa fui maono i lo la tina. Po lo lātua a le fio ngā fui maono Amanda fua o le FOU pati tafa. E to atolu sulvalu ia ialo ma suli o le suafa le ana whaapa ia le asulua sulfito te sema lo o lua lima. O whaawhiangainga le kālesia Metissimo Assemblies of God, lea na whae e a ao e whaamanuia i nofo fōu le suafa fui maono i salani whale alili. E valunga se ngā sele ua whaia i aile whaai unga le malo e ave intia mō tonga fitinga. E peo na whaai loe le fionga le pāle mia la aulia le mali e toa o se taunu unga o whaatohu whaala inga whaalwai aso le kāpeneta. Mai whaamaunga le malo i lana newspaper le Savali e se 10 miliona i le se 10 miliona tupe. E alua le malo i tausanga ta itasi mo tonga fitinga i intia ma New Zealand. Mai ua tanga ia i nei le malo i se awala e mawhai ai. O na tonga fiti e Samoa ana i alawanga se ngase nai lo le ave mamau. O na awala e au fia il whaatu langa o mtanga aluenga o le soifua malo loina. I to tonu o le tolu i le whaatau sanga. O ta penanga mtanga aluenga i au mai masini whaapito e lua se fulu. E whaatino ai siaki ma tonga fitinga a foma i Samoa. Ai o tangata e whaangao i o ia masini. Male tausinga po le maintenance whaawau. Ma o mai ai o tātou tangata o ngārulu e ai le mtawhaioi. Ua toe le leile masini whaata tele le CT scan. Ma masini e ngao si aile o ke sene o le whalmaitele i mototua. O le whalmaitele i sa le longa msa isi whalmaito na i mātou isi fōfua ngā le malo. O tanga ine i ai e pe on whaailoa e lana newspaper le Savali. E le toi tu mamai nei leo tangata o le lato au whai ngā ruenga e mamai i tua whamtalanga i taimi o sa whainga po sa ili ngā leo. O whamawina e le Savali le malo le whaatununga le fionga le palamia. La ulia le mali e tole wa te aplata i vau Forse Schmidt. O le minister o leo mol komsina le tu mau o iei nei le fionga a whamsanga Samuel le atawa. E tangai i se whaatatau e whaia. I le leo na mamai whamtalanga i le ainga na alu i aile o sa whainga leo. Ai o atu ua le o iai le na maasalomia. I whaamaumaunga mtanga luenga mai ana o sofa inga i le aso iwo te semalu o rua lima anga i mai i le aso luas frutolo le masina le nei e se fulu. O sofa inga na whaatau nu wai. E whaasul whaatangata na tau fia mai na o sofa inga tolu suli mali i ai iwa ta mai tai mai o ilato uma sa mawatu i fale o lo o sofa ia e molia umali tulafono. O le toa lima o ilato nei whaato a mangalo mai tu ese ona o fuala au whaasalava. Ai o lea ua toe tau fia foi. O le isi toa tasi na toe whaafoi mai Amerika pena ti poti mai. O le a fio anga sa mafuli i ai o sa whainga ma mauai fuala au whaasane e au fiai i a lata, leone, vai lele, vai tele, vai telefou, whangali i uta, wharelau niu, tai, ma le au waa. Sau noa manino le ata o suenga ia a ilatou na tau fia. E le aini ngā luenga le lei o ngā lulue ai paulea o le tō manga o lo o whaalangolango i ai le tau singa o lātou a inga maolai. Pei ta ia maua e le tele o a seta ma me tō tino
o loo umia e i lātou nei, ma ua ngā ilim tāngā ruenga, e tāo fia umaia a seta, ai whaanga solo i eisus e ngā whaapitoa, a le tula fono. Ai mai lea songa fuas fuluono o le lua o lua lima, i lea solusu tolu o te sema, e fitu o so whainga na whaatino ai, ma maua mai ai paipa e ula ile aisa, o aisa o maliwana ua whaapulu mō le whaatawina atu, ma se leni e au fia ile lua feono se lau fitu sul valu tupe Samoa, 5 se lau ono valu tupe Amerika, afe 5 se lau lua 5 tupe New Zealand, 3 se lau tupe Australia, ma le lua se fulu tupe fiti. E to as fulu fitu tangata na maua mai ia o sa whainga, to o lua ta maita ai as fuli mali i mai o loo tau fia umai leo leo, sa i au lia le aso sulfito februali e vala awai ala tomata upu i luma o le wha sinonga. O le mamafa o nei aisa, mō le tanga pepa e tasi e lua te sima le fitu tolu kalama. Inisi o tala, mai le so upo le malo le ufa ala ulo alo ia le fionga le pale mia, le sunga la aule le mali e toa. I le solusul fao te sema le felo ingam tu stala ufa amao ni ai el kapeneta le tofia, o le fionga iafpulea i Roger tole e foa ma ofisa sili FOU, mō le pulenga o le mtanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa po le MCL, mō le umi e tolu tausanga. E o mai le so was full tolu tausanga o ia tau avea tau finga o le office sili lango, mō le mtanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa, ai wa ato ai foi, ma le luas full lua tausanga o lana tau tua ile malo i tonu lava o le mtanga luenga e tasi. O lo ia umia whailonga tau aloa tike li whaatufunganga, le Bachelor of Arts, mai le University of Pacifica i Saute, o le diploma mawalunga i sosuenga tawatina e postgraduate diploma in development studies, mai le matua o whaiva i sosuenga tawatina e le Master of Development Studies, mai le University of Samoa. Mai la fo ile so upo le malo le ufa ala ilo ai le fionga le palamia, le tofia alo ia e le kapeneta, o le fionga ia le soilo fale upolu Ronnie Siaosi ayoluputea ma ofisa sili o pulenga mo le mtanga ring of sota inga ma whamatalanga teknolosi le AMSET. Ua sili le lua se fulu tau sanga o lana tau tua inga ringa SSA le malo. Ai mai se pisinisi tu ma oti le tunu. O ia o le sui ofisa sili o pulenga mo le mtanga ring of sota inga ma whamatalanga teknolosi talu mai le so fao me o le lua o lua. O lo ia umia whaailonga taua lo le tekeli i whaatofunganga po le Bachelor of Arts, le Management and Computer Science, mai le University of Pacifica i Saute le tausanga e lua afe. O le matua o i whaiva i le sota inga tau teknolosi Master in Information Technology, mai le University of Newcastle, lua afe sulfitu whaatasiai ma le tusipasi wha i le pule ina poloketi Certificate for Project Management mai le University of Pacifica i Saute i le tausanga e lo o sfluiva. E tolu tausanga o le tofinga. E sili el salau pasene wa si ia i lunga le mea lofa tupe, ale li i International Strongman Chaden Lang, mo whanau lea na lawe ai mai sawanga, ma tau sile loto ale Campus of Hope i tona i mato. O le ona masina taluai iuni lua o lua 5 na ia AVI i le SVSG, le se fulu afe TALA peitai. O ia wha mea lo fatu mo le kilisimasi lua o lua 5. Le lua 5 afe tupe au se talia. O le li i lea uwha amawina lo na malosi wha vau malo mai o lana malanga mai le tauwanga a tangata sili o na malosi. Na wha alongo ai i le SVSG ma whanau o lo o tau si le manga. Mai ia avatu ai le mea lo fa tupe sfulu afe i le nā taimi. Ma whaatau ma mafa le McDonald ai o meta alo e pei o polo la kapi ma polo soka. Ma ia whaalau ilo ai, le sa ili ngā tupe i lungo le GoFundMe, le ana mawai le lua sulima afe tupe Amerika i tutono le 5 aso. O le aso fia sili, fo ili nei mo whanau e mana tu ai pea, le Campus of Hope lua o lua 5 i le tele o ta longa ma me fia, na sauni mata pena e Chady. Mo le whanau e au fia i foi, matau mafa le McDonald. Sauno whaapitoa i le fionga le Bristene, sili niulina Chang e whaaftaia le alofa o le nei alo, i le taimi o whiofofo inga o le alofa le nganga o le kirisimasi. Na toi taliwa toi lava Mr. Lang, i le tamamalo si whaavao malo le nei Australia, i le umane o le kirisimasi ma whanau o i le Campus of Hope tuana i mato. O talana o le nei tu la ai manuia taulmanga troel nei fo ia songa fua.